Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yayoboye inama y'igitaraganya nyuma y'aho ingabo z'iki gihugu zanganiye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 hagati mu mujyi wa Sake. Iyi nama yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka, Minisitiri w'Umutekano w'imbere Jacques Mayini Shaban na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo. Yabereye ku biro by'umukuru w'igihugu mu ijoro. Ibiro bya Perezida wa RDC byasobanuye ko kuri wa 24/2025 ko Tshisekedi ayobora inama y'akanama k'ingabo ndetse n'inama y'abaminisitiri hagamijwe gusuzuma uko umutekano uhagaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Goma. Sake iri mu birometero birenga gato 20 ujya Goma, umujyi ufatwa nk'umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari impungenge ko mu gihe cya vuba ufatwa n'abagwanyi ba M23. Impungenge kuri leta ya RDC zishingira ku mbaraga abagwanyi ba M23 bakomeje kugaragaza mu bice bitandukanye biri kuberamo ino migwano by'umwihariko Sake. Imigwano ya Sake yapfiremo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Sirimwami wari bagiye gutera akanyabugabo ingabo za RDC kugira ngo bakure abagwanyi ba M23 muri uyu mujyi. Inkuru y'urupfu rwa General Major Sirimwami yemejwe n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki ya Lawrence Kanyuka ijoro ryo kuri uyu 23 Mutarama 2025 ubwo imigwano yatangiraga Sake. Perezida Tshisekedi yari Davos mu Busuwisi yavuyeyo bwangu kugira ngo akurikirane hafi iki kibazo. Urumva ko muri Kongo bikomeye, wibuke uze gukanda subscribe kandi like ujye ubona inkuru zigezweho. Iyi ni Jean Paul TV Show.